Reka nongera guhereza ikaze buri umwe wese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane mwebwe dukomeje kugenda tubana, murabizi neza iyo tugarutse kuri izi mikoro za Rwanda Daily News TV tuba tuje kugenda tubahereza amakuru menshi cyane y'ibikomeje kugenda bibera ahangaha mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza uti rero ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mugoroba hagezweho ibiki? Ibi ngibi nibyo nje kugenda nkubwira ku buryo bukomeye cyane. Reka nkubwire nti ahantu bita Uvira mwokagira Imana mwe, ibintu biracitse, ibintu bigeze ku rundi rwego, ibintu bihinduye isura ku buryo bukomeye cyane. Wakwibaza uti rero ibintu bihinduye isura ku buryo bukomeye cyane gute? Reka nkubwire ngo abasirikare barenga 400 baguye ahangaha Uvira muri uyu mugoroba. Iyi nkuru ndaje nyikubwire ku buryo burambuye, ariko kandi turerekeza mu mujyi wa Bunia aho ingabo za UPDF zaje zerekeza ubwo ngubwo ni ingabo z'Abagande. Iyo mvuze UPDF mwumve igisirikare cy'Abagande cyaje gihitira ahangaha muri Bunia, gikomeje kwereka buri muntu wese utavuga rumwe cyangwa se yumva ko abahima bari hano muri uyu mujyi wa Bunia bagomba gupfa, bakomeje kugenda bamwereka itandukaniro. Ibi ngibi nabyo ndabikubwira ku buryo burambuye, ariko kandi turava ahangaha muri Bunia twerekeze ahantu bita Kamanyora. Ibintu byongeye gufata urundi rwego. Igisirikare cya FARDC cyo ubwacyo Kamanyora cyongeye kugaba ibitero ku ngabo za M23 aho zarimo zirinda uyu mupaka wa Kamanyora, zivuga ko abasirikare ba FARDC bavuga ko bagomba kwambura ibice byinshi M23 yagiye ifata ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero reka mbabwire ngo aya makuru nandi menshi ntababwiye, mu nyemerere tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko nanone tutarayagarukaho ku buryo burambuye ushobora kurayikinga. Reka ngusabe kurayikinga naho rwose gukora subscribe ubwo mbona byarabananiye, ariko mbasabe kurayikinga mumpe ibitekerezo byanyu kugira ngo nanjye amakuru y'ahangaha mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkomeze kugenda nyabashyikiriza 5 kuri 5. Jewe ukomeje kugenda ubategurira aya makuru, akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyabagezaho Monyite Mr Kenzo. Mbahereje ikaze. Twahereye ahangaha Uvira, twahereye mu gace ka Uvira mwokagira Imana mwe. Iyi Uvira yabaye Uvira ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare barenga 400 bamaze kugwa ahangaha Uvira, kandi aba basirikare bose wumva bakindaguritse mu masaha atarenga 2. Muri uyu mugoroba rwose mu masaha atarenga 2 nibwo inyeshyamba z'umutwe M23 ndetse n'abarwanyi ba FARDC biraranyemo bakarwana ku buryo bukomeye cyane. Ubwo umutwe M23 urwana uvuga ko ushaka kwigarurira Uvira, naho abarwanyi ba FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi FDLR ndetse n'abawazarendo bakavuga ko batagomba kurekura iyi Uvira. Amaraso rero menshi cyane aramenetse, amaraso akomeje kugenda ameneka ku buryo bukomeye cyane ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mpande zombi. Aba basirikare bagera kuri 400 baguye ahangaha Uvira, n'abasirikare bose baguye muri iyi mirwano. Ntabwo turamenya neza ngo ku ruhande rwa FARDC hapfuye abangana iki cyangwa ku ruhande rwa M23 hapfuye abangana iki. Ikiriho cyo nuko abasirikare bagera kuri 400 ndetse n'abandi basirikare batabashije kugenda batangaza barenga ku mubare wa 400 bamaze kugwa ahangaha muri Uvira. Iyi Uvira binavugwa ko izagwamo abasirikare benshi cyane, kubera ko ku mpande zombi nta numwe ushaka kurekura, haba ku ruhande rwa M23 haba ku ruhande rw'aba basirikare ba FARDC bakomeje kugenda nyine barwanira iyi Uvira, dore ko iyi Uvira cyane cyane abarundi ariyo nzira basigaranye ishobora kubakura ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe byaba bikomeye ibageza mu gihugu cy'iwabo i Burundi. Ahangaha Uvira rero birumvikana neza ko M23 idashaka kuhatakaza, ariko kandi FARDC yoyo byimazeyo ikaba idashaka gutakaza iyi Uvira. Mwokagira Imana mwe rero ahangaha Uvira ni mureke tuhave, ahubwo twigire ahantu bita
bita Kamanyora. Maze iminsi mbibabwira nkababwira nti mwokagira Imana mwe ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abatari bakeya bo bazagenda bahagwa, ahubwo ikibabaje cyane ni abaturage bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano ikomeje kugenda ihuza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC. Ahangaha Kamanyora ibintu rwose byongeye gusubira irudubi. Abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda batangaza ko nta gahunda bafite yo kuba bareka M23 ngo komeze kwidagadura mu bice yagiye ifata ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ni mu gihe abarwanyi ba M23 bobo bakomeje kugenda bavuga ko nta kintu na kimwe gishobora kubaho ngo kibe cyatuma yatakaza ibice yambuye aba barwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibi rero bizatuma abantu benshi baguma kubipfiramo ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikintu nakubwira cyo ahangaha Kamanyora ubwo ni ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bongeye kwagwa ku buryo bukomeye cyane. FARDC yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23 barinze uyu mupaka wa Kamanyora. Ibi kandi byanaje kumenyekana ubwo amasasu yagendaga acicikana ku buryo bukomeye cyane. Baravuga bati FARDC yaba igarutse kwigarurira uyu mupaka wa Kamanyora, ariko nkubwire nti kugezana n'aka kanya abayoboye uyu mupaka wa Kamanyora ni inyeshyamba z'umutwe wa M23 kubera ko abarwanyi ba FARDC nubwo barimo bataka bikomeye cyane ahangaha Kamanyora ntabwo babashije kuba bahirukana abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Nibi ngibi naba nkubwiye bikomeje kugenda bibera Kamanyora ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero ni munyemerere twigerere ahantu bita mu mujyi wa Bunia, aho abarwanyi ba UPDF n'abasirikare baje baturuka mu gihugu cya Uganda bakomeje kugenda batanga itandukaniro ry'uko bamaze kuhagera nuko hari hameze batarahagera. Murabizi neza Abahima ni ubwoko bw'Abahima ariko babagande babahanga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bakaba bakomeje kuba hariya muri Bunia, niho ngo bari bakomeje kugenda bapfira cyane, bakicwa mu buryo butunguranye, bakicwa n'abantu batagiye bamenyekana, ariko igisirikare cya M23 kigashinza FARDC ko ariyo yaba ikomeje kugenda yica aba Bahima. FARDC nayo ikavuga iti M23 Abahima yabamaze. Ariko noneho nkubwire ni kuva uwo bita General Muhozi Kainerugaba yafata umwanzuro akavuga ngo ngiye kohereza abasirikare ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bajye ahangaha muri Bunia, ariko banegamiye kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 kubera ko turabizi cyane ko abagande bari bakomeje kugenda bafasha M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bitero byose yari irimo itera ku gisirikare cya FARDC, bajya gufata Goma, bajya gufata Bukavu ndetse n'ibindi bice byose bagiye bigarurira ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabizi ko uwo bita General Muhozi Kainerugaba ndetse na se Museveni bari babirimo ku buryo bukomeye cyane. Ubwo rero ahangaha muri Bunia abarwanyi ba UPDF baturutse mu gihugu cya Uganda bakomeje kugenda rwose batanga itandukaniro, dore ko Abahima bari hano muri Bunia batangaza ko kuva izi ngabo zahagera zikomeje kugenda zibacungira umutekano neza, ko ndetse kuva zahagera nta wongeye gupfa amarabira ngo bayoberwe uburyo yishwemo cyangwa se ngo bayoberwe uburyo apfuyemo. Ibi ngibi rero ngo byakiye bigenda bijya ku murongo ku buryo bukomeye cyane ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi naba nkubwiye bikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda cyohereza ingabo, aho cyari cyavuze ko cyakuye ingabo, cyatangiye kugenda gicyura ingabo zacyo ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi gihugu gikomeje kugenda kizanga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cya Cyril Ramaphosa, South Africa, gikomeje kugenda kiza ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwinshi, aho bavuga ko bagomba guca agasuzuguro ko witwa Perezida Paul Kagame guturuka mu gihugu cy'u Rwanda kubera ngo ukuntu akomeje kugenda akaza umutekano muke, ateza umutekano muke ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyril Ramaphosa rero akomeje kugenda yohereza abasirikare benshi cyane ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse n'ibitwaro karahabutaka. Hari amakuru nabonye ko uyu Cyril Ramaphosa yaba yongeye kohereza ibidege bya rutura ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, usibye ko jewe amakuru ntaragenda
nyakonfirima neza, ariko niza kugenda nyakonfirima ndaza kugenda nyabagezaho ku buryo burambuye, ariko kugeza n'aka kanya ntabwo ndamenya neza niba izo ndege zageze ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko imboni yacu nayo iracyatohoza aya makuru, ntabwo irabasha kugenda iyageraho gatanu ku kandi ngo ibashe kuba yayampamiriza nanjye mbashe kuba nagenda nyabatangariza. Rero niza kugera igihe cyo kubahereza amakuru yandi abaragezweho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi mboni yabashije kugenda ibona aya makuru, nanjye ndaza kugenda nyababwira ayibi bidege ngo byaba byamaze kugenda bisesekara ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuye mu gihugu cya South Africa. Bikomeje kugenda bigaragara rwose kuwo bita Cyril Ramaphosa nta gahunda afite yo kuba yavangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko noneho rero mwokagira Imana mwe ni munyemerere amakuru yacu mbe nyasoreje aha, gusa mbabwire ngo amakuru yacu kabara akagaruka. Niba ushaka kumenya ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukuri kwa nyako, kora subscribe kuri uyu muyoboro mugari, nurangiza ukomantinge ndetse yewe unarayikinge. Like zanyu nyabuneka rwose buriya ningira kamaro, iyo mbonye mukomeje kugenda murayikinga mukora ku mitima, ibyo ngibyo bintera motivation yo gukomeza gushakisha amakuru menshi cyane yahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo nkomeze kugenda nyabagezaho gatanu kuri gatanu. Ndabashimiye yewe ubakomeje kugenda ubategurira aya makuru, akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyabagezaho. Munyite Mr Kenzo, ndabashimiye.